Mema wakwaba ediba emergency Ghana TV so ebusia ene ye story ayensaka ewo fidem ha se ne die eya dusiade kese edi maye mana ye hu ye kunfu anase obi fe ye kun no ma ye peke omo namba na ye fe nipa no etene won ne omo kasa no story we eye futu sem kese edi maye nti ye nsem ne ye nkonye nhwe video no emra ne ye ntie mu nsem esanse lady bi edi na sem abeda OHENENI ewo Sompa TV na asem oba no eka na so asem amame no eka no mepese wa ukọ na ukotie mu nsem na yemfentu ye hofo because story we die eye futu sem kese pa e de mayen subscribe na like na for commenting so eba comment section ase yenko nikuhwe video no case number 1 mamu nkwa ba bi na confession to aso Veronica Dani Tachiman one wobon credo Joshua Dani court how there you go anti Veronica say mo anu so kesim pacho pacho nyame andome ho ya na onse boko ye Bible Quran na bibi focus ya kasa prekoshira bodu ya ne cross opede he pacho me pe Bible okọ ya sorry pacho loma yo asidan kenya mi o oti asida amen onse wo boa me ko loma o kenten na kenten wuro ma mu nyina mu nchia baako David bay class asun tunje nkan e ma kuefo mu nchia asidan kenya ana wo nko me ko ma ko sia me fansa to so e Christ asunje nkan ai pacho bodi fasani fa Mizani se premai mo wi den so nya agro una enu aba me ofie no okay bodi ayame Veronica Dani Mr. the Bible iso Mr. Bible sa sema meken no kretrodo mi nitro onyame boa me mo ame batachimaya na mo de asem obre me fie no me batachimaya me be wale o asem no mi jani kumase ti so wo asem afri production line na bra na se me ma bas kachima na me no me be enjoy mi kun no wo de wasem obre me wo hwe ba bia me wo no 2 weeks ago na Abraham pame was solid dem solid gina mu pawo eso obi hwe me koya ma sister bia fascinator bi tantire ho ohu me anu start sresre na so hwenani me so mi di bonyo face e di asema ka obeka sema kire me na me sister mi gina solid dem ha sen ke pon ana ya traba bi na me se me ma pa solid am ko no aduane ama mi kuma me so ani mire ya fo asem ko wai na nyina ntie di okeka ne kora oba pa bodin ayame waka wi asema me be kai you kretrodo onyame boa me e asema na aba Veronica pacho kuno tuta ma wano so mi sha kuno 2010 na ye trase ebe wo akla nyame cha ye ba be ma 14 years ndi na chira wono ma te ye nsem bebre timiti na wa kwa fa ba 2002 na one ba na nyem tendi ayi ya ne ya obome e de bet ma mo kopa mi ti o Dr. Kese o de bet bro wo ye de ni pacho me ye ayi wala eno no so ye de anso ya daga tin van se siwa bia be fa ni kulum ka ewuni eni azuri ti na ono 2002 no mo twa nti mo ejiji musa tobo Verona asasem ri to America dodo wo tu hia be ma ni time be me shia ne dia 2004 no sate na ese me ne shisha wo ha na mo kranka me ba na me kono sua djuma otechima magazine nti ho ne dia me na me ne show me ba na me kono ne na damfo ne han da nti ho ne dia ya nsheda eso ni nyina mu na damfo da mu ni nyina so ba na obugu mu ma eni ho dia ba ko pe na me nti ho no chese omo pa o ma pona ne dada kase nti wono je ya nsheda ntantu 2010 na nyame ya adom ne betase na okoye me ho de wosirim na yetrase ti ya to sa na hand dan wo ayi BY for su filling station na so agfio ti ya tra ho 4 years ti 4 years no so na agane say o to nine scam na hono so valanda no wom self contain valanda ne ya ba ko na me kunu say valanda no bom ti won je price na oje yen no kan o se chinchina o di bia to so di me kunu plus no kan na mam ne se won ti ase Kevin pa cho e kire abo de ye ni su twabra no ko pe dan e wo ai tako
o Fred the kwan so nti e ko trap taku police station achi wo me director na wo bo ni din wiesa no asa na na Fred wa jo ma kan mna e ko tse nti ho no ye tra ho 11 years e wo taku fi ono ninya za tam so nya na wa je plot wo ni wa nyina bilem ho no ye o waji plot ana o si dan waji plot ni na me no o sua adwuma no o be pon ho na wo adwuma me ne na wo ya wo acho na me tum fo sumpabwa e ko ko achini okay ko achini nti ye o si dan o ye wie no o ye na me be yale ye na o de me ko ayi we New Jerusalem Chapel ti me ko 2018 no ko to New Jerusalem so ko ayi so for JY ampayo bishop nti mi ko trawo sa na me tom na mo poma su na me samba teachman yade be ni sa abrahin ya so adwimu yade wo toche kakra na pacho ye nyina ho sa de ne ba wo so a uhu me wa cho me hunu no mo de me akọ maso yade ne ba uhu de wo ye bia bia nti na okọ nti o mo sa yale 2018 me na me ba teachman me be sa atamnya na wa fa ba no na me nsu minim se one ba no e wo ho nti 2020 one ba no nti 2022 no mo be nyin sale ya no nti de no me kone magazine mo shop o me kwena ne phone da one me fa phone e de ye den me fa phone no ukun phone da ho akofa ide me aso ni me ko hu ni se ba no edi me kunu picture yo no ne di ibasi DP no ni me fa phone nti me obe ni obe wi shop ni bi sanze bra ko se ya mfembe ko ni me si bra ko si ayi we so ba we so free no osi ni obi a wakọ oku adwumam ne phone da ho mfa ma wakọfa so akọhu oba wa ma na amafie kura adwumam wakọbusa ne se oba we free ajamu de majibi kakra nti wana o se oye ni nua ba ndi na me yi ba ne number na me frɛ no na me kasa ye ndi wana na ye kofi a o de bet no anwumire ne ba no san frɛ ye 10 o'clock ti o frɛ ne me bi san se adentra o sini pa no ye onua ba na ade asa na wo san ye frɛ ti me fa fo no o ti me fa ma no me si me fa ma no o de bet wa fa ne phone no fa na ade ma no fa ma no o de bet no o de bome o kokko bodi ye jenwira o twa o bolo me ani mi su santi efira be o be so mi mu ne na mi ti apai wo say na de na o de ball sa bet anu kuno oh nti kwan ne me so ne kokuru mo ti to me nsam na me so me wi no mo kopa o wi prugu ye me wi na o wi pa me kai ante de bankete papa me de na wada me na papa mi timi nka nipa o just I don't know say nipa kakra be to mi timi ebe a get word oba besia oba yona so payment you to na me so to so de dashie ti no mo pam ne de no holy family ti na ye ko holy me ko Dr. Lesno mi sam me say mi yade o odropuso ne efiri soro ebebo utim wan kan korenso doctor ne to sa o se asem we dia on TV da se u yade o soro na de na be Dr. Kesi onti omo pam ya me ba fie no me se na me be trafia no panyina mo na mi ti se no hanu ye me ya man kan no prama o man ye ha mo me maduro on ti ade chi 3 days na me ko mi ya me ko ka che doctor ne se me nu maduro nu so a still na mi tunu ye me ya me te ya no se me kan de ko de potia ye me a me pira ni me ka je nso mi kunu ni de beti abo me no se aye ba hospital na ya pira ye be kan no kole na bia se case na se de o mbe kwa koye no na ya be kata ni pa no so ye kan no kole no sa ma me do ni be fie ti mi be fie no ni mu nyina mfa se ye ya da so wo mu sa ti mi ya me se me ba ni na me to sa ne 2023 mu nya me ye ya dom ne December o ma ye tu ko ye fio ye ko Tuesday adechi Wednesday ba ni trisiba fio fi munu wanyi so be de nyim de o ba be anyina bere mu ti o se o fre mi kuna on fa Saturday no on na wa akula be ma se 4 years ni say ni wo be jini be sika o se o akula na ya la o fre no so a on fa no ni mi kuna on fa ka no mo pie o de o se o mo corrector de no o ko she mo be na wanya abo anajo wan nti efiri sa ya kwa nyina bere mu no de ani ja ma fie biem o kwa bia na o 3 4 days o to ba ne ho sam
ne David ya oko o mi kosirim be me papa wi February me kosirim be no ye jibonya wi kosirim be me be ne me be na wa ono me call Tuesday no omo se me ba ne se wo koba no ho saa Tuesday no ti mi beduru Saturday me beduru fi on akra ne fi magazine mu ba ya na ba na asanya frɛ ne se oyare nti o mela ne me so me se na jan ho 5 days asan me so ne dia me ma on so nkomme no so pe bi adi so me pe bi adi ne me ne no ya tuwo nti ya dede tuwo bi se wo bi ege tina chana don bi na makosom na matum hono so wo bu me pa wa mfama anya akoro masumbo o chemani so na mani so atrija ma me kase ye ya me kuni de me aka no mi sister na ye Mary isa yere no techimai aha nti yo de me afam o ya na mabusia fo no be ka me say akora ni nti me pese me ja wo ba ne yesen onya say 14 years Membesi mi ja tonkum akla no san na be na ba ya wo si nti wo pe bi adi nti ama na ko odi unso oba on pame ho oba on e woni unampo nti wo sa jum ena fada free kentame de ko to mo anim ni fada no bo be ken no no su ko roma bi nti sa da na me force no ni me no e de free 2024 June ma 2024 Juma men ne da besine onu na bi ni fe ma bia na bi onu so no na bi onu so ne men na bi enso ni natifi da bi se dia osu wa jame last 2024 mu ne no de 300 million be se oni min timun tra wa jame timenje ni mi jiska and why jiska wi dia asasem bi no me ba jo mi jiska no e na fie na ye won me ne man so wa yin ne man no agu hall ho menene si fie no me kokase o ma ne dan na me ntrem na nka me hwe me bana me kokan o se won me ntimu ntra fie ba ko ukozire ma daga be ba ma me nkyere sa to ntimi ni me ntra fie ba ko me ba to niema no wayagu hoi mpacha me ba no so wo ho de basket ni niema Ghana mas go de ne da so mattress we de orthopedic yankasa enwroba ni nkura ba nyina wo de a yasi bi watoto ne ho niema pa nti me pepe na wayi nema no aguo no wa be change pono no safua December na bebe to aba no na Thursday na ni me koka kire fada ti me ko ken na fada no so obe no na wabisa na wa cancel no ni fada no satem so esan me yale no san ebe me timani na me wo kranka ma hu de ya ade me san ko kranka e family ni me san ko kranka ko trosa u situation na wo mu no aware bi sei no enye mawo Veronica ohia sumdwe bema woni ne toxic ade keto bi no wo bo o si me benti akra wanya 14 years vero tu me na kun say no what for 30,000 ne ba na ese na nka wo ka dan asem ada na ho no wanka wo gi sika no e wa cho 30,000 no de ben on de ben kranka jase ne number wa hase ena na damfo ba ko so de chance number wa hono satem ka no first ka magazine o eri adwuma ho wacho oyakia ena rano master go red master red o cotton for asase no so me kunu go red baby akotin mu ho no wukunu no mon friend mami ndi se dia na o peso ye ma se me ba cho le mbe so ye ma mi se la no on fa mi che fa mam na on fa mi ba na mi hia na kra no we akra no wo ne ba na e nam ni so ansem ni nyina ba wa je o ba na koma na kola 14 years je so onya kola ma frɛ no no mla wo me ka o si Atwa mi fikra nkaba menu no oba mi hokwe obuno efiri wa kra ne maye ho biem oyoba be ma o ma menchi nanu dia mi dia kra anu dia sa 31st November mi ko hunu me ba me wira ho ye ne e sa me dia ho me bra wa kra ne me ko tra wa santimi ba Thursday we ya dia chi friend ado hu akra no aye den ni so ate mi hunu me ba na ma maninje friend no kra we ya mi ko hunu akra no na chi Oda mi su say na chipa kase ni kun ni mi san say o de crazy na mi say crazy di an kwa adwane. Hello. Yes. Master Red. Now what to say? Yanko Kandomo. Where the uni abani o adazo na me ka say. Okay.
me pa cho ewie de me frɛ wo enye bone wa wani tua madwuma na me ye ne classic ya me de abakumasi Okay. sister bi aba o say friend Veronica Dani na me se na awale wo montemba se si awale ni hobi ba se ni ha nyina ne se o se ne ba no o pese o hu akola no mpese o be hu akola no eno de di kan na de toso mienu so se me se mo ye dan bi wo se wo ma no eno ti eno anti na me fra onye bibia adawro. Okay. Mami kan se akola no. O ba akola no ho a. O be gina ba bi na o suma obi se yamba fra akola no ma no. The first one I buy me wo ha na akola no be ka me se ne mami aba ha. Na ordinam ne breno and the mod. And I see you. Second one, and I was uncle a branch back home. And I was uncle friend, so I'm Panua Digan. And I'm a catcher of burners, your uncle says, or Pessoa Chacolano, which my bag room, now, or by Kinabina, what friends say on the frap, Polano Mona, Polano do know the Adrian dear, and the dear Penisa. Seeing another catcher boy, no. And I order two must be a new hour. Baby, I man, and my son catch him and make sure to see ya there. Baby, I original or fresh a young frapple and umbrella, and no name pet. It is over the chapel and one. Omlefie. Or umbrella. Our Juma, so that you know, who now smart will be man of the frapple and up and no Sandy Adrian money, dear, and yet in Penisa. You must have read me pacho. Sabi any pammy and no de bano be wiase. Say mammy or so any baby I can't akolano. One bummy no cano. Okay. It is a say or casse. Be our person a bano bedi holiday sika crown wabamanako. Say be or casse be an a banny ebi our maquine, no pesenka or ban hoka crow bamanako. Ma'am, penny samu dear. Adentia. Me dog, but I know. Pese obekwa kodino ho da bia mranso nkyere saa woye oba oye ne ba se ye de bia woye yalefo wabodam ono amaame no bia wabodam onim ne ho so hye wo yale but obi a oye normal person de ne ba de untumi nkase wo mane nkone maame ho Ghana mra nkyere saa ye ko ba bia ye be ye nhyehyeye ye be ka se bia o makwan amane nkone ho kakra ti bia 2 days bi kura no amono so akọ no oba tan no no so na koma to ne yam na kura se obehwe na agire oba wadwuma mu no obehwe ne bade master red minimum pa unya dwuma okotin mu ho minimum se ebra na me de ka fa obebri ntu e de mesra wo be fam ya ye ba enkom anes na da grade bi edi achi wo ka kire me se me maka no kwa na won bese ne nko minimum e ti mesra master red me pa chew yenhwe na yen Canada we sister ni su wa ha no ahomete because what can I pen and make a chain say itino akwala no ho me simi de o kan I pen and me simi ni mu pa o de onya ni pa bone eti me sra o me simi ni mu be de ka fa o mienu miensa eti no master red ye say was sick a dying no so wa ma no eno so wa asem ni say was me ye den was oni wasi dan e dan no so wa ma no ye be ndai e dan no me si ye no ono ne papa mo nti yesa se ye meeting no na ne mama bisa ne se wa frɛ ne sister na o ti da bi na o bisa ne se wa frɛ ne papa na wo wanti no na o ti da bi na o si scan o mo ka 400 million asem aye den na yesu ye ka 200 million asem satan no na ap na no a o si ne papa si won charge me 50,000 say ye come on ne begina 40,000 a on nti ono afia o ti ha no sanye 300 million ni niam be pro wa midam chi na o kan ya enti chese na ba ye na kan na me wo no na ye kan ketwa mi na me de fa wa na me ton kan no na me de scan so a eso 30,000 na de go ma o mo enti na chese edan ni hu sika ni 30,000 na o de ma no
me pa cha wa ne ma na uja no so e wansum no o se uja no so wansum se wo na uja no o so wanyi oba afoforo na waja no aware no na se ne unim no menye obi aware no kan be gyae o bat tibie ne na ode me kwa no na obetina aware ni mu na wagu abra otam so ya na me ne twa so na da woni ni mienu wana na obi a o se wo na wo bo no wutumi bo na amani ti nyina papa ye kopam yi ma me mbuno me gade me ho se ne be ya me kompra me se o hwe photo bia na me wo a na o keka me a o pra me a ebe ye wa awra ho me de kwa de me se na police voice me nkwachi no na me se no be ma so san nkwachi wo yire de plan be na me jaye na me jaye the bad I don't know onu di mi ko tu mu no ndokọ ne bi ba o fie na o ko fa asikan se obetwitwa me na mi wa na wadi kan ka kire me se me hwe obi atwitwa ne yire awaka so a se man hwe yi a one day me ne de be yes a ndokọ ne ba dam ho na mi piano a okoto ho na o sore ye na o ko fa asikan me ka mi pia obutan ni wanka wo kumi na me pia kukuduro sia no agi asikan no na etwa ne pasta kakra na o ko ye o da on be timi go tu na wo ba besia no tumi fa sika ni fesi be ma 3 months time and was am bomb dua am I santi ma ye santi me bokran ka bi na esan kwa jimiska obo ma mi so santi mi papa mo atama ka ho abele dua bo nyina abem obo me dua 2 times ni nyina ye kokran ka mo jimiska ansa na adani dua no o se ansa na o ma dani dua no ansa na ma dare dua no me pa cho 37 million do na ye lord to ene ho niam enka ho dua ba ko na papa se dua ni su sika wom sa dua na ye dane no 37 million ye je ho niam enti master red say akwala ne na beda enya access to ne ba no e ho no de ehia me pa ko 30,000 de say ebi wom ma me se ne ba no beda enya access to ne ba no obede sebi obede enya ne ba no o se ya o pese ne ba no hu ne ba no no se akwala no Saturday ya obetina akwala no ba adwum ho beye one say ya dabi o master red enu de dabi esa akwala no tumi kwasra ne maame so o ka se no de wo ma ne kwan de a master red de amani sembe to nche ye be kire ne kwan o ekodu legal aid sesi a ye be hyehya ma wo so o ma kwan a dey sisi ma ne kodi wo ne maame ho timi sira wa no de yete ase mai o se aslemfo aware no se biam ntemu titi a nsem bebre o haye masi so ntina me beze mbeka sabia kira wo no de mi man si kwazi akwala no mani nhunu but sene amamre kwan so nsem bi wo ho a yanka no wabadwum sa bi ko me akwala sa ni me bi ameka no enti say no wo so oba hu ne ba na agere oba wadwuma mu obetima ba hwia bebe akwala no se la o se brafia de na nko na ya ko sie da bre o ba hwia be hwia akwala o tena obe mo da wana wana enu so de wutumi nyesa tie o me fie me ra akwala na red o se wo yiri nti o mpese obeba ho me ko ga cha misali nta me fie ono da na o ye da na ono ba ti obe he no ba ye na ma pa no bra na o ma me kwan yo bi ni ma me dale o ba ye ma pa mo so o ba ye ma pa mo so ampa mo me ko ni de wa ampa ntu bi ni na fe adai Saturday na me ko magazine na nu to de ka cha misali ayizi na gala toro wa na ntuma zie sister friend ni bi ayizi mo doro wa ndala ntuma zie e bi na ko me man shop obiem emma hobiem o se brafie be hwa akoda no na o mpese o be gina bonten e kwa no ka kire me no ma e mpese o be gina kwan akasa me ka sa me gina kwan akasa ye be yi ansam nyina pia bonten wo se o be hwa akoda na zero brafie na me gina kwan ho sanye o se ensuma obi me Thursday na me yesa eti ready chobe fie so ba be ha Kolandia problem bi ani ho mini problem last time oba ho on fra me ni me hu ne ze obetie me so me man ka bi o tene ho more than 1 hour and also ko ye na de oba be hwe ne ba agire obro nko fra wansa me fenu fra on for the was so fra ukra wo na to blacklist on fa the number was kwasim ba cho munyin fra no ma ni o ka se ya no se o fra me na me fa
bia na me ya de me hunu ni miss call am friend say na bronya day no 27 say 26 or friend me or the number be friend me take here no na abufisem sa na waka kire me say ya adentina me mpe say akola no one ne be kasa adentina me mfa phone ma akola no ma one ne nkasa ndo ofre me abufisem na wode share me no en na ya me entokwa no wode ntokwa hia wo enti me pa cha master red edi na pese wo ya edi asumdwe beba wo ne no ne akola ne ntem ena me ka say okpo fi obeji akola no am ni program to omle fi ena say oji begine kwan ho na woto aduane di bra akola na say adwere no wo fi na say odi bibi say fifi a ene de enyema enye nye say ewom say e ba akola no ye ne ba lo ba begine ba bi na odi nam edi ama no na odi me mo to edi ama no akola no be 1 year e kwa 2 years ni ye akwam ndi akola no ena me dikan ka say me do akola no pa benya nka me na ma na odi machi entiri tintini ni tete a womle fi opeso hwe ne ba me ni problem ye da se weze champion momle so ma se yes next year etiefo ni ahefo nya this like is the house of faith in the chapa we say wohini ya me nchia wo ma no machia no why into continuity so ma we won say ewiase eyo so man ewiase eya na are ho so oh say wo mo ware ye ya wo mo tie no mo tie asomdwem ena yare abeka ababai yedna ko ayaresa amana ba ensem ketenkete ne se bo no hu ne ho so ehwe se wo interfere with okru no efo no ni ade ena ne reaction so na je se emmoa enye ekon fa so a okru phone ena ntokwan ketenkete na be ma na dwe tie ne se wo tetie no ono wo obo no ono so wo ka no ti be ma ne trase am se na dwe ya ye ne se ya de ne ye ka no ewo mu a ne bia enu nti no osuo se woni ne betina no odi akora no so be ma no se ne be ya wan hwa se ne be ya wan hwa ne bia da kurubi na ankwanko wie yie na ababa ya dem bese me kama ne ti ase ne se wo kunu akoda no wo ensapapam ana so ne papa ho a won tete no wo tete na nko beka kire wo maami 14 years but won tete no na ne me pese me sere se ade na enya ba ebusuo nya trase wo mo aka asem no awaja ye no aba enti no wonye no ho se oba no wo fie no wo ye ne kura enti wo ko ho no mo a okwo no mo na se bia ese na eya obi wonimu no mo ni ade onye ye oni nyina enfiri because the situation wo hia so ndwie pa wo dwendwi bebreba emmoa ebe ma sebe watete ama wa hwe ya na akofa se bebra bro enu nti no se brafie ho ne be hwe akoda no wo so pese wo be di holidays kakra ewo ho na bibi nti koja akwa ede na so mami what we say 7 so mami ti ka unya ba bi tsena ya now start say wo ye bibia ene ye nyina be gina chiri why bisrew tesi ande manage ofena kofi ho na kohwe oba beso mami e ku ampo no so nya edan kra ene wo kan se ogusu a wo hwe ne ho yare sika no odibi na hwe ne ho yare entundu wonya abutre na akora no ne papa no ho no nkofie ngwe 4 years enche bia no nya beye 80 oduru wa ne papa ntumi enyai e control no ba bia wo bi obeba se ya wo pese wo ginui se sebi onyankopon fa sama bibi epeja no ho a na afi na akora no wo ye de chese ne kura na akora ne wo ne ho no ene ha no kura no papa no so ya won to bo ase kakra na dwe kire ne se wa ye no ho ade amamre no ntimi che video so nka ni opeso kenya ne se wa ye no ho ade de akora ne ye ne dia sama opeso wa kire beta akora no enya ne dia na mremu dia akora ne nya ne dia entu on to no bo ase na wonya no abote no se na no oba ko timi di 1 hour
1 hour de enough 1 hour nye enough into on to no boase no hu ye say 1 hour no de o ma no kwan na oba wa oni nentrase kakra enche na 1 hour de enye enough for obatai nti na mesere say awarija ya ba wo munye enemies wo mu akora do mu ntam nti no mo ma wo mu ntam no engo na enye kama e ba ne sa na asondwe beba maame wo hi asondwe wate so dwene ne so ko entokwa dendendende be ma ne bibia enye ofe wow oye bibia enye ofe sa no so be me bo ka se ko na ka se bia wo so oye bibia enye ofe dabi wa nti to bo ase na ma akwa no wono no won hwe ne kama emfama so ma me de ma no esi one lady me da sifi enen so so abia na ene dwoada na ma mi nsemi nye de emu oya na nso so ye be ne den ohun sa my lady aware ankasa na nyansafo agro awade de anoken wonimu nyansa ana wa ama wadwene no anwa kiye kakra bia ye be find fault afriwo ana se the other person papa ni mami awade de ama na nkwa nkowie nyina ye yade enti obi ka se obi benya wa na efri yade ya na onim de oka na eya itimi ya meya se nipa mienu kohia ya ye do ye ho enya agidie ma ye ho edu baabi na se akoma ne kwosoro kakra nti ya ne ye nkai ye chi kakra ede ebe na beba ma oba wa afo oni wukunu ti asomdwem abufuo nti makame kunu nsa mawe chese ti atofo ani be man so se me defend me the belt hook apai me yiriti ama mo je ba afi di oba di dua bota ta be ma hey my lady na we kra no me nua be ma thank me tunefo pa oh ye ka be ma die na nso ye nua be yi so ano odin ena senia wo di ya no meti na se ba tan bia ba ni nchen a obedi ya usa na de adru no so ayese nyansapo gi wonya abotre na ohome so no oma na dwene ne da yeti ase se oba yi empofrefri teti nyina ba ma ni ne kwa na hurisim no no oda na standing block ma wade nyina egu ye na waje na mpane ampa na nso de asi na nya asi wo kasa wo se wapataw enti yesrew nyabotre na adwene no ma wadwene ne nkofom na yi wadwene firi wo baba akone so because won pank wa meje ena ne atutututu wi eye den abema bia bedwane agyaw na wona mienu mpo ba akote na ye den mienu no mpo ne ye ne wote sen na ba ako asate enti e besere ne se wonya abotre se de ye nyina anugu so aye kan na okwa onkonko hwe ne ba no enkomo bi opeso ne bobia ofe o se fie wa aduane nso ne ba no okwa no betuto bi akoma na ene esa wo ye maame wo de akọ e de amane na bibi wo ho na kwatefa so ane enso ye ndey sa enti be ma no so no to protect sa side no enti niam bi wo wa sister enti ase enye ono nkwa ne oba ti ase na munya ne nkakran ka ejidi se bia be my lady medasi my lady pi nyame nhia opa na ye nchia ye chiefo ene ahwe my lady ase me da bia wo ka no epono yi so oso oba bia etamfo ne yonko ba on se ewe ti awade ase oba wo no wahana ma sa ti oba bia ne tamfo ne yonko ba se wahure simfimfi ama se wure ni gie nyina asa maladi hwe be man na medical kakra chansa ma be ka bia kire abebe be man na adwena odwene no maladi odwene se maami be bia okopie ye no yaresa na okopie baaye no ontime hwa akora no o wadwene bi woni tirim saa se ontime hwa akora no ana etoso biem amamre ene Ghana mra no difference omo eduba bi omo ya omo nhwe eno soso na omo nwunu enti nko ba se wu krom amamre no enti nsese awurai akora na ba no da bi una yade na ana wo zo ogina no kan straight na mo me say amamre no de ene Ghana mra ni nyina Ghana mra no so se na mo amamre ana amamre no enti du ba bia wa ofri se okrom amamre no chinchina asa na zo odi so no emre ho mai mu no eso se na wo amamre no enti abranche no malady o defend no ho me ditumba sa na ma ade ko ye se bibi wo mu a na sa ekoya akra na
ubetimi aba ba yire no so okumo ba moti enne nipa bi timi de ade kora wom eza emu ememremre ni nyina no akrekon na bibia enti ye besre enua bai wodi asem bi tu dwan eno no onfa nhye ni tirim se sie ye wo mu de onpa ba bi ntina ye no start adwuma bi a oye se de be ya se nyame ya adom na akra bedi holidays on wa obetimi asuso ni muye se wote wo sister nchen wo sister bi ye kekro won ma anaso wo ni kunu ana wo joso baabi enti wo be wo kogye no aba abedahe mini aba enti mesrew sabre e wo mi die wo se yade ba na no abi na asande etutotuto no ye gitum but ni nyina achi no pe baabi tena na adwuma wo ye no yero ho na ye adwuma no enti sa akra no mfie kra duru baabi na okra no papa se me come maame wa oba wo nsa ebetimi aso no so se sika wo di bi ko hospital akra yi ba no be dibi den na adba ya adwuma menua enti mesrew ena me ka kire ni woni baabi enti pe baabi ana ebiem wo de nsem mienu na bai efie no menko ho so ko bisa dan bi abiem me ka no kra che maledi abra wo mo ko tena se wo mo ka asem no adi tu papa ne abrante nanim se Tia. Entimi nkoba se wadi 30,000 mo entimi ansa anka ne de ho se oni ne si fie no enti wo jinti abrante ne de onim se bra ho no bra yi eni awade amoware yi asisi a wasisi una waja wo kwan sabra wo no papa mo tena se no ho na no nsam ne tu nanim se asisi a wasisi unu ye 30,000 efie na masini won chem fa wo de ma wo o man timi ansi se agina ye ne de a mame wadaroma eno de yentimi nka bi ma wo e se ye nimpa amko boy e wo fie ho wo be wan kire mu se se de etie no ne ba wa be kire no ane se o su ni si fie enti tie ni ye mame nya wo kire ne ja de o cheche no wo be wo ka se wo ni mo tra ze bopo so wo papa emu nyina ba mu se o be 50,000 se 50,000 no e be si 40,000 monye abrantie na kire mu o kire mu na wo nti microphone na nim utimi ka se enye nokra na ye nokra Debbie hospital ya uti metra na okasa na so kasa asema ye ka waji 30,000 no 30,000 man o e homo de tu da nim se fie no de wo 30,000 na ye de fie no no di kan ka se fie ni chenye ni problem se me na sha bra da be na do o papa no mbi baba fa papa mbi bra ya pon e be from na ya bisa wo so asembi wo hono mo ahụ abantie na ewa ya ni mo nti se o de wo papa no number ba ya ye be ne na be kasa no mra ni e kwa ya be fa so se tetima ho ne be ba ya ba edu ba bia male de mema no suzu bi ma me jan ututu bo ma park izu ada ya unya no nka samu zero wo kukunye o kukunye no wonder mema ni bi male di edu ba bia de woni na efuru no usane ono anipa obesan siasa afo na bi o enei na ohuru sa abebe na adwene eho akanti afi umpe na wade biem eye ye besre ne se asumbia bebe fie no wonyi ya obi mfiri ni tirim na ma mintimi hwe ne ba ne bi onkonko sra no asumbia mu ebe ma awura na koma beto ne yam sabi mo foforo no mato dada atwene no sabi ba bi afura wo so mo ba bi ansa na wuti na duru ba bi awaduri enti ya besre no maladi se oso nim no minim se dan a upiem tachima dako wi kwa akuchia no no me na hunu se duru ba bi a de ne na efunu ye sane ono azu ne san lisane ti ya besre no onya abotre na awuranya ekwan no ntimi hwe ne bani bi onne ha nyina ye sa awura na wa ba begia wade na onne se tete ne bana ma no ne ha nyina no awura ni won man kotini kurenchai ana awura be hura sim kwam emfimfi se ke sa weze ne no obi asabi emi won wo maladi obi agura sofo hurisim akonfo hurisim ahimfo hurisim obi hurisim fimfi ye besre magazine fo so hurisim fimfi anu ya den nti ye besre no se ebusianse na midi kan eka mo no se story we die eye futusem kese pa de maye mana ye wo aware ase na ye hu se ye kunfu nda honum na ye fa no story we futusem kese pa de maye na nka ye maami nanka wanko fafo yi anhwe anase wanfo oba ne number anka semwenia ensi yesre ma no ukunfu nda ho no ma memfa wonsanka ade a opese unhu no ubehu
ade no be ma gye wo ye den kra na obede obefa wachi na ansa na be ma befa wachi no na uye nyame bia enye ansa na be ma bede ebefa wachi once obefie no onya peace of mind na medofo obefa wachi obi nso wo ho a eye natural upa oye ne den obefa wachi uye ne den upa ye good wife man kra na obede obefa wachi na nso yesre man no so ukunfu nda ho no ma memfa nsanka because ade a opese unhu no ubehu ntime ha ho se mekofa ni fo na akohwe se especially dating stage no kwa man beble na ataye ade a opese unhu no ubehu e na ye papa asem a oka wa ha se yesre uni oba no e na ewu akola no enti se ne akola no beba unchen na ochena so wetimi aba ne maame ho a anke beboa untimi nkase oba no nye den omre fie honum anka onware ye dia nke different ba onye oba na ete se oba oyire dada betimi aba fie ho se obehwe ne bagie emfa kwam ntin hyehyeye no onye ne yie onhyehye ne yie nanka se akola no beba bedi holidays mpo ewo maame no kra honum kra na ka ebeboa na manu nso se wutina awawie mu na hu sawawie ne enkoya menka se na me because of me banti na because of me manti no na wuti wo na yeku na oguso ati awawe na ase sometimes no mfumso ayawofo eye no say because of say nkola wo munti no nkola be munti no meja awawe we ya e the broken home and I say akola no e the oha bebre no but awawe no nso obre ebro bebebe we ya ye maami gi esan se ohun ne se oja awawe na ne manu na se ne ba no ebebre nti ena oguso atim ema be ma no bro no nti yes the story we ye mfa ye adesuade yes nyama bebre wo story we mu pa so oba ukunfu nda ho a memfa unsan koka so oka se fadia na wafa but say da ho na odo pebe kwa kofa ne yesre ena ma na moti awawe mu ena bema bro because of him kolenti no na oguso atimu no ye fa story we enye futu sem kese pa emfa ma ye webusia aha ena medi mu ebesi na meka osa ha eguso aye emergency Ghana TV eso channel so be subscribe na wa like na odo comment so aba comment section ase edi ameji so ani kechi mami esi enesen ebusia be sanso edi nhyiemu e wa hebio